Navê min Mazlûm Mihemed Zekî İsmaîl Dax. Salê not û du li Diyarbekirê dayîk bûme. Di 2015 hatim Kurdistanê bۆ şixolkirdin. Birayê min lêra bû, navê İbrahîm e. Peywendî ewa li gel ew hebû, karê siyasî wan tiştan hebû, cezayî hebû ji ber wî hatibû Silêmanî netwanî biçe. Hatibû Hewlêrê netwanî biçe Tirkiye. Pêşterî wê jî birayê min navê İsmaîl bû. Di 1980 tevlî PKK bû, di 2003 de li Bakur şerek de şehîd kete. Wekî dîtir ev birayê min navê Lütfiye bû, peywendî li gel karê siyasî û hizbî hebû li Bakur. Here min Hewlêrê mam îş kirdim ewa. Heta di 2019 birayê min İbrahîm xweste ku biçe Qandîlê tevlî PKK ve. Destpêka mangê diyem birayê min İbrahîm bi min got em diçim çi ye? Em jî pê gotibûm. Eger mecalî hebe em jî dixwazim werim naskirin wan hebe. Binasin, jiyana wan nas bikim. Meraqim hebû gel jiyana gerî lew çi ye? Ew gote tamam, eger ewa hebe mecalî hebe min reqamî te bidim wan, telefonî te bikin. Ewa bo te ew bikin. Bê gel wan, mecalî te hebe, biçe gel wan. Mangî çarê telefonî min kirdin, xudan nas kirdin, gotin birayê te reqamî te dayît min. Eger dixwazî bê mecalî te hebe were gel min. Em serreka Ranyayê çûm Qandîlê. Li Qandîlê min neferek hat pêşwazî kirdin, navê wî Fatî bû. Em duyanî hemû ku ew Fatî, navê wî Botanê jî hem de. Lê min navê Fatî te nas kirdim. Derdora 26 roja min li gel wan mam. Li ew 26 roja hem hinek naskirina jiyana wan çêbû, hinek naskirina em bêjin ew derd jiyankirina çi ye, wan tiştana çêbû. Em qiseyên ew Fatî çêbûn. Fatî hinek gote eger bir yarmetî bo me bidîn karane canayên pêwîstî man hebe, pêlav be, cilik be, tiştana bo me pêwîstî be detwanî bî bo rekî. Min gotim tamam, em detwanim. Ev yarmetiyan karana bo bikin. Bes em min gotim yani eger ev tiştana hinek müşkile bo me dirûst bikin, em çom bikim. Yani biçim köyderê gotî malî Recep heye, navî Recep mi bin gote malî wî heye, detwanî biçî malî wî. Em wanî wî dayît min, emin bir şeklî malî Recepîn bû. Yê duyem jî got em ê reqamî te bidim biraderek me, navî wî dijwar e. Li Hewlêrê ye. Eger îşek te pê hebe, karek te pê hebe, te dikarî biçî gel dijwar, ew bi yarmetî kar bide te, yarmetî bide te. Vî şeklî min dijwar min hatim, dijwar min nas kirdim. Navî pêşterî Mehmet nasım, lê ez hatim fehmim ku dijwar e. De ew 26 rojan de em yarê ew meraqim li gel silah û çekana wan tiştana jî hebû. Fatî keleşek wê hebû. Ew keleşê çend cara min ew kirdim. Hedefê girdim mesela. Min fêrî dikir, yani çon dikarim biteqînim çon ew bikim. Yan di doya tabanca jî hebû. Yek dijara tabanca jî me test dikirde, yani çon teqînin çon ew dikin. Yani em bêjin wekî hedef nişan dedan, em bêjin 20 metre, 30 metre. Bi keleşê yek dijara min teqandim. Yek dijara jî bi demançê wî şeklî min teqandim. Emin hatim Hewlêrê dest îşex kirdim. Di ada kafê îş dikirdim. Dest dewamê kirdim. Duyanê min dijwar dîtim. Dijwar pêşterî min nas kirdim navê Mehmet, lê evê carê min dîtim ku dijwar bi navê dijwar jî nas kirdim. Naskirina min çêbû. Çend caran gel wî hevdîtinê min pêk hatin. Bo min resmek bo min ew kirdin, gotin. Ev mirovê duyanê guhesîn bûm kî navê Osman Köse ye. Li konsulxana Hewlêrê îş dike, konsulxana Tirkiye. Li wê de re îş dikir. Bi min got eger dikaribî taxîbê ev mirovî bikî, resm û vîdeo wan tiştan eger hebît bo min bilarînî, bişînîn. Emin ev kirdim, çendek derbas bû, ew resm û vîdeo bo dijwar şandim, dijwar jî bo Fatî şande. Derê bi min gotin detwanî li gel vî mirovî çalekî pêk bînî yan bikujî ew bikin. Ev min gotim ji ber ku du harsî wî hene, em tenê nikarim. Ewa sêr kesin, tevî harsê xwe dibe sê kes. Du harsî wî hebûn. Min gotim ez tenê nikarim. Eger bixwazî em wan nikarim. Ew jî du nefere bo min şandin. Navê wan Alan û Ahmed bû, Kurdê Bakur bûn. Hatin gotin evana ew li gel tevin. Ewa dema ku hatin gel xwe demançe anî bûn, demançê ew bêdeng bûn. O rakamê seyarê anît bûn, bu rakamê tasvîr bûn, yani rast nî bûn. Rojê hevdê mangê ewa ez û Ahmed û Alan çûn gel dijwar, her çar gel hatin pêk hev hatin. Ewa hinek qiseyê kirdin. Duyan ema şev qetiyan dijwar bi min mesaj şandî. Te got ev kavra lê Osman Köse, ku ez duyanî navê hemû Osman Köse ye, got lê metamê Oqabazê ye.
اما جو داره چون نوی قبرستان من رقم سیاره گرده و رقم تصویری گرنی خوانی بود ما رقمی لیدم اما چون تماشای متا میکردم ما عثمان کسری و داره بود نزدیکی میزه اونج دو نفر و داره رونشتی بود دیگه شون غازی احمد والان کردم اما گمان کرد که او هر دو نفر حارس عثمان کسری او پیشی او اتفاق ما او دست بکردن او دست بکردن او هر دو حارسانه ایرشی کردن امیجی یک گله بریدم عثمان کسه هر نزدیک بود yani تقریبا متری که بود گله بردم عثمان کسه او چانتای کار لیره بود راکر چانتایی ملگل خود در کردن جاری گم در کردن گله نگه من راسته کته او من دیدم احمد کته عرضه رابو خونش سری داده لنه زن برچه بیانی بس خونش سری داده اما در کردن چون سیاره سوار بود اما هرچک من سیارم سوار بود اما جیه بیاری بلز در کردن دور کردن نک اما چون سر که 120 او دمی من تلفنی دیجواری کردم میگفتم او کاری من خلاص کردیه تمام که تمام بیه دیگه ما دوام کردن اما چون او هر دو که احمد و آلان سر جاده 120 پیشتری هم میشم خبرستان او دابزین گفتم لرا بسکن درین تابانچه او چنته تشتید ناف چنته ده بون گل زلام دابو گل عثمان کسایل دابو اوانش گل خبردن او جدا چون امیجی جورا وگریم چون قبرستانی گشت قبرستانی او دیجوار او کردن داخل او بو بریندار بو تلفن دیجوار کردن جاردن او کردن گفت اسماعیل وره اسماعیل هاته سیر ایکس پی هاته امن سیر خودم داره ترکی کردم به سیر اسماعیل سوار بوم او اسماعیل سیر کر خوانیت بو امن لیو سیر سوار بوم چون مالی رجب من انوانی اسماعیل زمان بزنم بو امن بیبردم مالی رجب لیو داره دابزیم اسماعیل شو رک خو دوام چون مالی رجب و هنگ اشیم شبا خابت کردم امن او شبیل مالی رجب من روز دینی حتی نیورانی مالی رجب بون yani تقریبا ساعتی باش ندارم پشت نیورانی خوردن رجب من برده او دیگه سیاکو کو از دیانی ممکن برای رجبه کمپانی ناوی زوزک بود اما چون گل سیاکو او شویل گل سیاکو من شویل درنگ بود yani برده ساعت 4 و 5 وان دمانه بود تلفن پوسیاکو هاته که رجب فاطمه گرتن آوت نصر مالایی رجب گرتنه جبرونده اما کتنم بشن مالی سخی اما چون مالی سخی سیاکو ما بردم مالی سخی و او نه تجوری هر در باس بود دوام کرد چون جردن وگری مالی رجب اما چون مالی سخی تقریبا ساعت 5 وان دمانه بود 5 نیو شکلی بود خواردن بیانی خواردن سخی هاته yani سخی دیجوار پیشتری دیار بود که هفته ناست کن سخی دیجوار دیار بود ناست کن اما سخی هاته بگوت اگر دتوانی و داخلی دروای حولیری هر سلیمانی بیان جیکتم بس اما کاربن دروای حولیری سخی و ببین نکردی من نکارم و درخم آسایش زور او کردیه او رکی سایتر زور تند کردیه من نکارم و درخم مرو وقت ناوی ایبو لگر سخیشت کردن نظام چیشیت کرد لگر سخیشت کردن مبر مالکی مال تقریبا لپشت ماجدی مولی بود جی باش نزدم پشت ماجدی مولی بود اما چنوی داره اما فکر می‌کنم که استراحتی بکنوی داره هر حتی انک تشترا بستن دیگه اما ساعت تقریبا 3 و نبونه مروی جردن هاته کوته گو اشکره بونه لازمش دارین مبرد دانی تسر 120 لگل جاده بحر که امروز داره دابزین او مروف چوره که خو ایوب سر جاده 120 دانی امروز 120 بونه او رای جاده بحر که لی در امروز دیجوار گله مان نک دویانه من شفقتیان demek درج در باز بر برو جادن دیجوار جاردن هاتن گله دیجوار گل تلفنی ابو گل من تلفن تنبو او چو اوه کرده یک تلفنی یک برادر خو کرده او چو گله و یکیش بوده دنارینم او ورد سر 120 هل گرته اما 120 هر بنده ای کریمان و حتی سیاره که سپی پرابو دیاری منیم بکن ناوی محسنه من سیاره سوار بوم هر سیاره سوار بوم که مقدار باز بوجی هر جاده 120 آسایشاتا مگرد ناوی من عبدالرحمن ناوی بابی من شاهین ناوی بابی من احمد حسن و که عبدالرحمن شاهین احمد حسن دیم ناس کرن ل ترکیه دا وک عبدالرحمن دیم ازانین 1986 ل سرت هاتم دنیا
2006 بشتاری پکیک بومه لناف پکیک دا وکی ناو دجوار و ممت دیمه ناس کرن و 2006 حتی 2016 لچیای شاخی مامه و 2016 آخر 2016 بر به 2017 هاتنا من بو مخمور چه بویه لأو درجی تکیلی من هین بردوام بویه پشتی هاتم لمخموره دناوا مخموره دا وکی یکو جرخستن را کار بکی زور بو لیکو ولی باوری الوابینم تنبوم من جی لحولر مظلوم اسماعیل رجب و برای رجب سیاکو مناسکر و باوریم ملوانا هات و تکلیه مجی هنکی خورد بو باش بو لمانگه چار مظلوم چویناویا لقندیل چبول ورقاس مانگه کلوه دره ما پشتی مانگه که جارد وگریه هات به هولره ورما وگره ما هفدو دید ام هفدو را هنکی پیوین من نقاش کر لپشتی وی لبوتانش مرا فوترافه کی فریکر اوی فوترافی جی مجبو مظلومی فریکر کم من نزانه او شخصا بکیه لپشت را دورا مزانی که او ظلام ناوی خو عثمان کسه خبرکاره کی قنصل خانه ترکا یا باجار هولیره جاره کی مظلوم شوپاندنا اوی کر و تصویر ویش بو من فریکر مجیش بو بوتانی فریکر بوتانی گو اوی کسی گره کن توان بکنه جبو مظلومی یعنی گویی بکوجنه مظلومی او چاخی گو امن نشمه جبر کو من تماشا کرد دو پاسوانی وی لپشت وی هیا اگر یک کس به امن دکارمه لدما بو سه کس از نشمه پشتوی بوتانی دو نفر شاند یک شوانا احمد یک شوانا آلان لدوانا دبانجه و پلاقه سیاره بخورا آنی بون هفته منگا هفته 2019 بیانی من مظلوم احمد آلان ما هفدو دید اوانا گوتن ام آمادن جبو او خبرکار قنصل خانه شغل خو بدن مشاندن لوی چاخیج بوتان رساله کیش بو مهات گوت او عثمان köse خبرکار قنصل خانه ترکیه هولره ایوار حقوقبازی پیوسته هون هرن او داره شغلوی توان بکن و مظلوم احمد و آلان ام شفدو جدا بون اوانا چون جه قافه امن ناو هولی دا من جی شخرا پیاسه دکر لپشتی وی وقت کی مظلومی تلفن کرگو او شغلات تواما عثمان و پاسوان وی امن حال کریه چاره سر کریه و تلفن قپات کرد و امن جیش بو بوتانی را گو مجیش بوتانی را گو او عثمان و پاسوان وی هر سه توامن و بوتان جی یک سر تلفن قپات کرد و گو جاردن بوم تلفن نکه حتی از تا گریا پشتی بویر پیک هات لمظلوم دمکی کرتا تلفنش بوم وکر و گو روشا من نباشه از نینگی خدا بریندارم و عجلت وری آریکاریا من از نشم تشتکی بکیمه مگو از نشم نهاورم لی از برادرکیش بو تفریکم من تلفونش بو اسماعیلی وکر شخواه مظلوم گوهتو بو از ناف قبرستانا بشتا فامیلی مولی ما اسماعیل چو وین داره لگل مظلوم سیاره خلور راوستاند و به سیاره اسماعیلی چونه مالا رجبی لشورشون ده تلفونش بو مکرن تو جواری مالا رجبی از چون مالا رجبی من تماشا کر مظلوم برینوی قپات کرنه لی اوقا شهرازا نبوی رجب وانا جبو قپات کرنه جبو جار دویمین مگازی اسماعیلی کر اسماعیل بخواه هات باش و پاق برینوی قپات کر و رجبی جی همان دمی در کج دروا چو سیارا مظلومی جه ناو گورستان در بخه او روژی امالا رجبی من حتی پشتی نیورو لساعت چاری پشتی نیورو ساعت چاری رجب ام تسلیم سیاکو کرن سیاکو ام گرتن برن لسر 6 متر شیرکا زوزک یا دورا اسکانه او داری حتی بیانی ساعت 4 ام لورمان لچار بو سیاکو تلفونه که هات گفتن رجبی سردست کرنه هات یه گرتن سیاکو گو پیوسته هونش بر در بچن لیمه گو جهه که ام بچن تونه اوی گو از و بمالا صدقی من جی گو تمام جبر کو بریوی سال کی ما صدقی را هفدی تنکر بو من ناس تکر ما گو باشه او درجه اولیه ام هرن او دری ام چون دو مالا صدقی او دری ما خاردن بیانی خار هنکی قصه کر ما گو پیوسته تو مش جه هولره در بخی هر سلیمانیا بی یعنی جه دروای باجار هولره کن دره به فرق ناکه
اوی گو استا سیطره دا تون دا لگرین هیا از نشم و درخمش دروای هولره ل برادرک دو من دوی شول دکی ناوی ایوبه از گازیوی بکیم جبوی و اوره که پیدا بکه ایوبی هات لدو ما 5 دقیقه که ایوی چای که وخار اما ام سیاره ایوبی شمال صدقی در چون ایوبی ام برم پشتا ماجدی مول ده ناوا شقایه کی دا لور قاس 3 ساعت اما استراحت کرد پشت 3 ساعت ایوبی هات او شقایه گو شغل و مشکل و گوره مازنه اما نشنه ام چاره سر بکیم پیوسته هونش به مالی در بچن مجی گو جهه که ام هرن تونه یا استاج بوی ویت ما ببیه سر شقما 120 متره لسر ریا بحرکا پشت ایوبی ام دانی سر ریا بحرکه امن و مظلوم بریار دا که ام جگل هف جدا ببن یه اولهتر به مظلوم اولای ما از چون مال حواله که خواه بناوی روجهات دما از مالا روجهات بون من جارد تلفونش بو حواله که خواه و کرناوی محسن ما گوهت تو هری برادرك من مظلوم لجهوي مجيرا گو بچه او دروي بگري جبو بكار بيوي درباز بكيه لپشتی فتره که کن لمالا روجهاتی دا آسایش سر مالی دا ورگرد و از هاتم گرتن سال 1988 لأورفايات مدني ناوي من إسماعيل خليل محمد باشناوي إسماعيل geçici 2015 هاتما هولری کردستانی بو iş کردنی پاشیماوی ده که لگل او دجواری ما اکناسی که دجوار جماعتی پککی بو یعنی جماعتی وقت جماعتی پککی خدای تناس کردن لگل یان هندک کابراجی هبون آواجی مناسی پشتی وی تقریبا معایده که بریکا دجواری من مظلومی جناسی مظلومی هر اوجی هات بو ایره شولی بکتن بریکا دجواری من ویناسی حتی روزی بوی رجی او ناس کردن هر بردام بو او روزی هفته 2019 که روزی بویری نیورویان دجواری تلفنی بلو من کرد گوته حتی چند دمه که دی پیوسیه ما دی بته بیتن لازمه تو بگی وره gelme کن حقابازی گوتم باشه پشتوی رساله هنارد گوته لازم تو وری گوتم تمام در چوم بر به حقابازی پاشی گشت مکن حقابازی رساله دویمین هات گوته لوی نراسته بزبره و لازمه تو بچتن کن مخبره پشت فامیلی مولی یارمتیا مازومی بتهیه مازومی بگیته işte کن مازومی گوتم باشه لوی زوریم و چون مخبره پشت فامیلی مولی من مازلوم لوی هل گرد بسر گوتنی مازلومی تعریف کردنی مازلوم برای مالی رجبی من دانه پشتی تقریبا ساعت و نیمه که دجوار دوباره رساله با من هنارد گوته او کابرای گوته لوی دانایه لازم تو سرک لبدت برینت ویه لازم تو تداوی بکتن گوتم باشه لوی چون سیدلیه عندك ما دوغرادن بو تداوی کردن من کری و در چون دوباره چون مال رجبی من لوی تداوی مازومی کرد لمال رجبی و پاشه وی در چون و پاشه جی دمکی جالین آسایشی و هات ما گرد ناوم ڕەجە باقی عەبدولکەریم برادۆستیە بە ئەسڵ خەڵکی سیدەکانم لە هەولێر دانیشم چەند ساڵێکە لە هەولێر دانیشم لەو ماوەیە چەند ئەندامێکی پەکەم ناسیەک لەوانە مەمەدە ناسراو بە دژوار ئەو دژوارە پێش حادیسەی هەفتەی مانگ تەلەفۆنی لۆ کردم گوتی لەو ماوەیە دێمە لات گوتی دێم برادرێک شت پێ ئەناسێنم کە هاتە لام مەمەد نهاتێت ئەو ماوە نەهات لە هەفتەی مانگ کە حادیسەکە ڕوویدا پاش حادیسەکەەوە بوو تەلەفۆنی لۆ کردم گوتی برادرێک دێتە ماڵت ئێستا گوتی ناوی مەزلومە ئەمیش چاوەڕێم کرد وەختێک ئەو برادرە هات گەنجێک بوو لاقیشی بریندار بوو تەماشم کرد لاقیشی بریندار بوو لە ماڵێ دامنا تەماشی برینەکەیشم کرد و تۆزێک تیماریشم بۆ کرد و دوای برینەکەین پێچاوە و ئەوە بوو مەمەد ناسراو بە دژوار تقریبەن 10 دقە چارێکێک پاشەوی هات کە هات تەماشای کرد و
گوتی دەبی ئەو برینایە ببەسترێت و باش چارەسەر بکرێەوە چارەسەر نییە. تەلەفۆنی لۆ کوڕەکی برادری کرد بە ناوی ئیسماعیل وا بزانم معاون توب شتێکی وا بوو. ئەو معاون توبەش هات ئەو کوڕی چارەسەر کرد و برینەکەی لۆ پێچەکە ناوی ئیسماعیل بوو معاون توبەکە، برینەکەی لۆ چارەسەر کرد و پێچای و دوایە ئەوان ڕۆیشتن کە ئەو معاون توبە ڕۆیشت. من و مەمەد و ناسراو بە دژوار دەگە مەزدوو ماینەوە لە ماڵێ کەی سەراحەتیان کرد لە ماڵە. دوای مەمەد پێی گوتم دەبی فڕەکی شێستی لێ بدەی بزانە چی هەیە دەنگ و باسی شێستی و مەفرەزاتی ئاسایش و سەرش لەو سیارەی بدەی کە لە شێستی بەجێمان هێشتووە، لە قەبستان بەجێمان هێشتووە، قەبستانی شێخ ئەحمەد. ئەوە بوو ئەمیش چووم فڕەکی شێستیم لێدا. دوای کە چوومە قەبستانی تەماشەم کرد سیارەکە لەوەیە و ئیتر من گەڕامەوە ماڵەوە. کە گەڕامەوە ماڵەوە لەوێ مەمەد ناسراو بە دژوار لەگەڵ مەزدوم هەر لەوێ بوون. شەو لە لاممانەوە تا ڕۆژی پاش ترشنانی نیوەڕۆمان خوارد. دوای عەسرەکەی تەسلیم بە سیاکۆی برام کردن کە سیاکۆی برام لە کۆمپانیای زۆزک لەسەر شێستی دەوامەکە. دواتر ئاسایش ئەمنیان دەستگیر کرد. ئەمن ناوم ئەیوب ئیبراهیم مەلا ئەحمەدە، برادۆستم لە عەشیرەتی برادۆستم لە هەولێردا دەنیشم. لە ڕۆژی 19 هەفت بەرەبەیانیەکەی تەلەفۆنەکەم لۆ هات لەلایەن بەڕێوەبەری کۆمپانیاکەم کە من کار دەکەم لە کۆمپانیا زۆزک بە ناوی کاک سدقی تەلەفۆنی لۆ من کرد. گوتی وەرەکنم ئیشم پێێتە. ئەمنیش هەستام چوومەکنی کە چوومە ژۆرێت دەبینم بەخۆی و بە دوو برادریتکە دانیشتینە، 3 نەفەر دانیشتینە بەخۆیڕا دانیشت لەوێ. گوتی ئەو دوو نەفەرانە میێوانی منن بیان گەینە جێیەکی، جێیەکەش یعنی با بڵێم شوقەیەک بوو، بردمە شوقەی دامنا على ئەساس هەتا 2 ڕۆژندەك ئیشیان هەیە ئیشی خۆیان حەل بکەن و دوای ئەوە دەکەن. ئەمنیش دامنان لەوێ و ڕۆیشتم چوومە ماڵەوە. کە چوومە ماڵەوە دوای نیوەڕۆیەکەی دیسان تەلەفۆنەکەم لەوات هەر لە لای کاک سدقیەوە. گوتی بڕۆ ئەو نەفەرانە پێیان بڵێ کەشف بوونە و جێیان لە کنەمە نابێتەوە بالۆ خۆیان بڕۆن. ئەمنیش گەڕامەوە شوقەکەی نەفەرەکانم هەڵگرتن پێم گوتم کاک سدقی گوتی دەبی بڕۆن لێرە کەشف بووینە دەبی لێرە بڕۆن. گوتیان دەتوانێ ئەمە هەتا سەرجا دەکەی بەی گوتم بەڵێ فەرمونون. هاتن لەگەڵم هەتا سەرجادی 120 دوای لەوێ گوتیان دەتوانی بمانگەینە ڕێی بەحرکەی. گەیاندمە ڕێی بەحرکەی لە بن جسری 120 لە بەحرکەی دابەزین. ئەوانم بەجێ هێشت و ئەمن گەڕامەوە ماڵەوە بخۆم. ناوم سدقی کەریم خان محمود برادۆستیە، بەڕێوەبەری کۆمپانیای زۆزکم لە هەولێر لە گەڕەکی مفتی دانیشم. مالی دەم 1970. ڕۆژی 19 مانگ هاتن بانجیان کردم، گوتیان 2 نەفەر لە خوارێ دەیانەوێ بتبینن. کە چووم یەکەچانم دەناسی کە ئەوەی ناوی مەمەدە، شمزانی کە ئەوەیە پەکەکەیە، ئەوەی ترم نەدەناسی تەوان. پێیان گوتم ئەمە لێمان قەومایە کو دەتوانی یارمەتیمان بدەی بمان حوینەوە کە بچینە دەرەوەی هەولێر. مش گوتمە من ناتانم یارمەتیتان بدەم لەبەرەوەی ڕێگاوبان هەمووی گیرایە. گوتیان باشە چۆن دەتوانی. ئەمیش بانجی یەکێک لەو مۆزەفەکانی کۆمپانیام کرد کە ناوی ئەیوبە لە لای خۆم. ئەیوب گوتم بزانێت ئەو برادرانە بگەینە جێگایەک چۆن دەبی. گوتی دەتوانی جێگایەک مەلۆدابین کەی. ئەیوبش گوتی بەڵێ جێگایەک هەیە ئەمە دەتوانم دابنیشن لەوێندەر. ئەمیش گوتم باشە بیان بە. کە چوون پاشی وەی بە چەند سەعاتێک کە زانیم ئەوانە ئاسایش لە دویتیان تەلەفۆنم لۆ ئەیوب کرد. گوتم ئەیوب ئەوانە ئاسایش بە دوایانەوە بەڕەڵایەن کە لەو جێەکەی ئەتوی لە دانەنێن با لەوێندەر نەبینن با لە دەستەمە نەگیرێن لە شوێنی مە نەگیرێن. دوایەوە ئەیوب کە تەلەفۆنم لۆ ئەیوب کرد کە بەڕەڵایەن کەتوو لە جێگایەکە نەگیرێن. ئەیوب خەبەری دامەوە گوتی کاکەوانم بەڕەڵاکردن و تەواو. پاشی دەمەک ئەمن دەستگیر کرام لە لای ئاسایشەوە.